Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Ni amakuru rero mugezwaho n'umuyoboro wacu wa YouTube, aho tubagezeho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihuse cyane n'ubundi, reka twongere tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abariyo duhera amakuru yacu. Kongo ikomeje kumvikanamo imirwano, M23 yongeye guhangana n'iki gisirikare cya Kongo FARDC, aho igisirikare cya Kongo FARDC gifite abafatanyabikorwa bacyo, harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni urugamba rero rukomeje guhangayikisha abaturage, aho bakomeje kuva mu byabo ndetse bakabura n'umutekano. Ni mu gihe kandi mu gihe gishize, aho imirwano yaberaga mu gace ka Sake, abaturage baje guhungira muri uyu mujyi wa Goma, nubwo kugeza kuri ubu naho ibintu bitifashe neza cyangwa se umutekano utifashe neza. Kuri ubu rero byifashe bite muri Kongo? Byifashe bitya. Sasa biravugwa ko M23 yaba yohereje imodoka zo gucyura impunzi zahungiye mu mujyi wa Goma. Ihuriro AFC ry'imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro ihanganye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryohereje imodoka zo gucyura abaturage bahungiye mu mujyi wa Goma. Nyuma y'igisasu cyaguye mu nkambi ya Mugunga kuri uyu wa gatatu Gicurasi mwaka wa 2024 kigatwara ubuzima bw'abarenga 9, iri huriro rifite umutwe witwaje intwaro wa M23 ryatangaje ko abaturage bahungiye intambara muri uyu mujyi bakomeje kubabara. Ihuriro rya AFC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 yagaragaje ko aba baturage bifuza gusubira mu bice bari batuyemo bigenzurwa naryo, ariko ko ingabo za leta ya Kongo zizwi nka FARDC zishaka gukomeza kubagira imbohe. Umuhuzabikorwa w'iri huriro ariwe Colonel Nanga yatangaje ko ryashyizeho uburyo bwo kwakira aba baturage ndetse no kubafasha gutaha, aho ryohereje imodoka kuri 3 antenne ku muhanda wa Goma Rucuru ndetse no ku Wasake Ikirorirwe Kicanga zo kubacyura. Colonel Nanga yakomeje avuga ko ibikoresho byo kubacyura ndetse no byo kubakira ndetse no kubacyura iwabo mu mutekano no mu cyubahiro byateguwe. Yagize ati imodoka zo kubatwara zashyizwe aha hakurikira: hagati muri Kibumba kuri 3 antenne ku muhanda wa Goma Rucuru, hagati kandi muri Sake ku muhanda Sake Kirorirwe Kicanga. Uyu munyapolitike Colonel Nanga yasabye imiryango y'ubutabazi ibishaka gutanga ubufasha muri ibi bikorwa byo gucyura aba banyekongo mu bice yemeza ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yagize ati turasaba FARDC gutanga ubufasha cyangwa se FARDC gutanga ubufasha muri iki gikorwa cy'ubutabazi, ikareka abenegihugu bacu bakagaruka iwabo mu buzima busanzwe. Kubagira imbohe imbere y'imbunda nini ni icyaha cy'intambara. Yasobanuye kandi ko mu bice bigenzurwa na M23 ndetse n'ihuriro rya AFC bihurije hamwe hari umutekano usesuye, kuko abaturage bakora ibikorwa byabo amanywa n'ijoro. Ibi birimo kandi amashuri ndetse n'ubucuruzi, kuko ngo birarimbanije amasaha 24 kuri 24. Abaturage benshi bahungiye igoma mu ntangiriro za 2024 ubwo abarwanyi ba M23 barwaniraga n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu misozi ikikije umujyi wa Sake. Nta gahenge bakigira bitewe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro rya Wazalendo ndetse na FDLR bari guhungabanya umutekano w'aba baturage. Ni mu gihe kandi abaturage bari bahungiye muri uyu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bavuga ko
batewe impungenge cyangwa se bakomeje kugenda basaba leta ya Kongo by'umwihariko igisirikare cya Kongo FARDC kuva mu birongo bakajya guhangana n'abari kubabuza umutekano. Sasa rero kuri ubu umutwe wa M23 wafashe umwanzuro wo kohereza imodoka zo kubacyura bakaba basubira mu bice byabo bitandukanye, mu gihe M23 yavuze ko yoyo sasa ikomeje kugenda iharanira uburenganzira bwabo ndetse n'umutekano nkuko yabyiyemeje. Turabashimiye rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu nakagaruka, wowe utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikariza gukandaho maze kuzajya ubambere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezeho 5 kuri 5. Ndabashimiye rero, amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yo tuyabagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube 5 kuri 5. Amakuru yo nakagaruka.